Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengio. Riu Triza Karangũ has finally spoken na address ndeto iria itumurite ndereti o ni thutha wa Tata Ese kwiyumiria akiuga she is not aware of Triza's whereabouts. Akiuga Triza aumire nyumba gwake kuria makoretwo magikarania hamwe kindu 2 days ago na ndaigana gucoka na kana kuga kuria athire. Tata Ese akiumbura uiguithanio gatagati ga Triza na Karangũ ni wongererekeire muno makiria thutha na after igongona riake, but kuona ni makirikanire Triza ni agakorwo akihama nyumba ya Tata Ese athie akeikaria hamwe na twana twake nyumba yake. Ese augite mihango ya gwethera Triza nyumba ni irambiriirie, but unfortunately Triza went missing from her house and she never communicated to her. Getha Tata aronera Triza guku online ta andu aria angi giko gitindikiriirie Tata Ese akorwo akiaria an official statement akiuga she has officially signed out kugwatithanio na Triza from now henceforth amutiwe makiri nake. Akiuga wira wake wa kuhonokania ni wagacira na wakirikiriria o wega. Tata Ese said in a message of concern about Triza's safety haria akiugite if anything happens to Triza she should not be held responsible. Statement ino ya Tata Ese gituthura ndereti iria ithiite na mbere na gutambio ng'enda-ini, Triza akimurikwo oho na gwikirio ciugo haria mafans make mathiite na mbere na kugayukana muno makiria haria amwe matigitwo makiuga up to this point they won't judge until they listen to the other side of the coin. Indi namba nene ya andu ni mokiriire Triza na kumuikiria ciugo directly makiuga she is an example of an ungrateful woman, kuona ni akirigithia murango akiuma nyumba iria kana kwa murata wake uria wake mwamukirire na maithori na kumuhe kiande giake aririre ho. Haria Triza riu eyumiritie na ku address agicokia kuri statement ino iria Tata Ese akorirwo akirekereria ng'enda-ini ciake haria aritie thutha wa shabiki wake Karen Wakuo kumwira lakini wewe si mtu mzuri, even goodbye ni shida kwako, ririkana kuma guo ni gucoka gwa Triza, teach yourself to appreciate. Triza akiumiria na gucokia ndeto ino akiuga Ngai niwe muira wakwa mami. Onake Esther Baubaka akimuria why did she run away na gutiga murata wake atakumenya kuria athire. Esther akiuga why did you run away, tulifikiria umeshikwa kumbe uliamua ku move on. No idi Triza has come out na gwitetera akiuga Ngai tu niwe muira wake. Riu gukionekana hihi he ndeto tutoi na maybe Triza later on ni agukorwo agitheria what really happened haria she has gone ahead to assure mafans make who are questioning about her safety and whereabouts. Thero mwari wa judge akimuria Mama Muraya ati ulienda wapi, hope uko safe. Triza akimwashua na kumwira I am safe dear. Triza akihoreria gikundi kia mafans aria magwetereire akorwo akiaria na ku address ndeto ya kura kuma gwa Tata Ese. Riben akiuga shika simu za Tata Ese umwambie uko salama asishikwe na wasiwasi, anasema hajui uliko. Lois Jenga akirikia na kuga lost and found. Mama Muraya gutire mugwe wa bara, ndiwe wina maoni mariko megie ndeto ino. Kikuyu Daily News, subscribe.